iya ayah Mawahid Allah nyangakeun atuh mundur ka dia wangunan gineka dia lengeran Pak Haji Rahman. Ini enak suara sindenya juga kata-katanya tauhid enak sekali. Baru enak ini. Kamu mau disengakan mengeduh. Atur nuhun. Ya, ai kenang jempe pajar di kenangan si eta mah. Bolot sih. Sembah kapi hatur diterima. Ya, diterima. Mak, diterima. Belum? Nah, jo belum sia teh. Gusti si mah bolot budak. Belum. Belum lahir. Diok goblok. Hah, diok. Aduh kewe geus menang ijazah kakararek dikawinkeun. Goblok. Dina tamat teh sakola. Aduh. Laku lampan utama saya budi kasasama ibu anak papas teh narima tawi dalmi beragama jambu jamuan Soloyong jamune kuning Allah kumaha Pak Wahid jamu alas jamune kuning wis lawas ketemu maning Abah Pandu Dewa ketemu maning coba Pak Haji Maskun ayah. jambu jamuan Soloyong palimanan we layeng kumaha sur adang cobek Pak Haji Sidik. jamu alas palimanan wis lawas kokedanan Pak Haji Sidik Pak Haji Andun sarang ibu hajar kulo kedanan wae aduh alah iya Ayah Mawahid Allah nyangakeun atuh mundur ka dia wangunan gineka dia lengeran Pak Haji Rahman. mundur ka dia wangunan gineka dia lengeran gineka dia lengeran Ibu Hajah Mini Barabai nyangakeun Kaneng Dewi Purnama titip salam ka wani jadi ini. Kania ya wong nono mantuk kulimun botol cilik kulimun Kolenya Ibu Denta botol cilik Kania ya wong nono manak kulimun ditinggal balik Papa Haji Didin Rizki Bang la 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 la
ayam bakar ti Pak Haji Didin mah. Aduh. Gulali gula dermayu Kang Mas balik kulomelu ya kulomelu. Oyoy. Jamu alas, jamu kuning, lawas ketemu maning. Dupi haji nu can ka Mekah aya. Balung langka daging ewong ditulung langka eling. Deh. Bapak Haji Acep Hasan. Coba. Langka eling. Haji Bahro aya. Gusti Bari ngagoreng lauk ti Asep Dampa sareng teh aneh geura ujung berung Gara-gara akiana kalapa muda es lilin palapa muda Ari dibantun eta geningan dibantun didorong rekulin nyangakeun ka Ibu Nenah di Giri Harja rekulin samar kaduganya meureun kantongna kosong Bapak Lurah Serang